Netice kol çatırını sürüyoruz. Demek sürüyoruz kol çatırımızı. Ultuk kiyimimizni ko'rsatuvimiz qajat. Hurmatli xonimlar va mirzolar. Dal osmonday tarixiy statsi, miniki. Barlig'imiz osmonday aytamiz statsi. O'zimizning memlakatlik kiyimimizni barimiz birga shirqaymiz. Hurmatli katılışlar, kollarımızdaki kol çatırımızda süremiz. Üstümüzdeki ultuk kiyimimizden sırtından giyip algan jambırdan korganuga. Sonu şişemiz. Bırak minut ötme şılayık sebebi. Rekord sanalmay kalar. Ultuk kiyim görünüyor gerek. Yetişe barlig'imiz birga dal osmonday tarixiy statsi. Kontratamizga o'rab bari qo'yapti. Memlakatlik kiyimimizda birga shirqaymiz. Berkel yendişe gong жарияlaymiz. Hurmatli qonaqlar, barlig'imiz hozir 1 minut bo'yi unsiz tinish turuvda so'raymiz. Hurmatli qonaqlar, qo'zg'almaymiz. Barlig'imiz tip-tizil o'rinlarimizda qatorda buzmay, ustimizdagi kiyimlarimiz retlab to'planish turaylik. 1 minut unsizlik. Sanaulы sekundlar kaldı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5. Berginde kadirli dostlar, biz kaldığımız. Yani sanalı minutlardan son bizden amsarımız olgan biraz vaqtdan beri niyetlenip yengiltlengen şamasımızdan neticesi çıkar. Қазақ тимінің әлемге табылар. Жай табылып қана қоймай кеңістік рекордтар кітабынан ойып тұрып орналар тамаша сәтке куә болғалы тұрмыз. Осынау әдемі тарихи сәттің алдында баршамыз бірге Қазақстан Республикасының Ендеше құрметті ханымдар мен мырзалар, арнайы Лондоннан келген Гиннес рекордының міне қолдарына арнайы сертификатын ұстаған қонағымыз ортамызда. Сахна төріне шақырамыз, келіңіздер. 5000 адамды қазақи киіммен жинап ұлттық ерекшелігімізді айдай әлемге паш еткен ғажап шара өткізіп жатырмыз.
Құрметті қонақтар, сахнаға Маңғыстау облысының әкімі Трибубай Нұрдәулет Игілікұлын және Гиннесін Лондондағы штаб пәтерінде тұрған арнайы өкілімізді шақырамыз. Welcome to the stage the Akim of Mangistau region, Tribubay Nurdaulet Igilikulo, along with a special representative from the Guinness World Records headquarters in London. Қошметтеріңіз!